upali. I samo stisneš i to je to. Evo ga stoji, samo stisneš gore i to je to. Ma dobro mu je ovo. Hajde ovako, čučite. Ma ko šale ćemo se s tim. On je po YouTube radi, nije po mladim. Možda ovaj viši, možda da mu još malo pošli ramenti. Odnosno na odena. Ne treba, ovako ćemo taman biti danas. Oni boju ovo talib. Ne more? Jebi ga kap. Nemoj skidat. Bolje je kaptera kap. Ako mogu, ne može malo. Vidi glave, mašala, Bog. Ne možemo kači ga, Andre. Hoće. Imaš rukavice? Ja neću rukavice, ne budu, ja svi će odvalio rukavice. Sad ću biti 10 minuta u zraku, vala se ne mogu usvrti 20 minuta da je jebu. Mogu, ali eto. To parti gore. Maš. Kamera, da. Ti to berat. Ili ćeš i meni? Pa dva. Samo biš duboko ko kad se porađaš, znaš li? Možda to fizičko master. Sam pričuvaj se, ne. Pričuvaj se. Tu kad svaku video. Gdje je liniju, Hrvatam ti se izbričaj, jebijem ti se izbričaj. Evo, ne, eto. Sada se stati. Evo, sam da ne da dobro. Ne trebam puno, znaš, sad prije. Pa šta ćemo se Ruke ovdje? sad naprijed, sad ću to objasniti. Ajde. Ruke naprijed kad budeš trču. Pa je, ovako. Ovo ne skuća ovdje, dobro. Ne, ja, dobro. A, da. Ne, da možeš potrčat malo, nema veze. Da možeš previše. Ovo nije. Zato ćeš mi na način moći pokreći od njih. Zato ćeš pokreći da se vuče nešto od njih. Ja ti stavim, trči ti trči. Ja? Razumiješ, trči sam pravi. Dobro, mi nema stajanja. Ali kaži, da se ne dignem krivo kako treba kažem stop. Dobro. Razumiješ, staniš odmah misliš kako paši. Znači, nema stajanja i nemoj skakat. Znači, nemoj da bi skočio. Ja. Sve dok nas ne odvoji, razumiješ, nemoj ti trči. Trči, sam trči. Mi ćemo sam dobro, viš, i gotovo.
Samo trči, prati me, moje krijetnje to. To čuvaj u ruci sad. Budeš trčao, stav ide. Moći vrti. Nije. Kad poletimo ruku, ovako vrat nazad, uhvati se ovdje za ovdje, znaš, kad poleti. Ja ti sjedniš i među malo dvijem, kada me sad možeš sjetiti, onda sjedniš. Ja. Razumiješ? Eto, to. Evet. Nešto i ujebu. Mogu i sam odleti. Jo. Ču. Kaj, mogao sam sam odleti. Možeš li? Ha? A mora ga kroz ovo probiti, ali u kurcu. Jebote, ova tuta na glavi. Ma šljemova je. Dobro. Vidi ga što se guzicamo. Rekli. Znači ruke naprijed, a vidi ovu. Ajde. Nema, što sam se spacali. Ha? Trči, Boga puno, trči kurac. Trči. Dobro. Dobar, to može. Trči, dole, pilo, vidi. Ti Bože. A? Jebote, lip, želno. A? Šta kažeš ti? Sad uvijek kameru ti. Šta treba pričati? Ovo gore. Još jednom.
Ima vjetra, ha? Ima malo. Da se ne snimi, ja sam sudio. Aj, vidi ljepote, je. Evo, ovaj je. A, kakav film? Berti jebem i tebe. Dobro. Ajde. Prelijepo je. Mislim, ovo se ne... Ima je dole more. Ovo vidi tamo gore. Vidi Čeršijevo. Pa ovo neće izaći do objavljenja. Smo komad. Neće vrat, tamo da se drkam vezali, šta će? No, šta ću probavao sad, to sad. Kasnije ćemo to. Ovo mi je važno sad da sam se židnuo. Ova vamo dole. Pa jašćaj. Pa naćemo prevoz jebote, ono pitaću. Pa i nema kuće, a imaju. Ovdje mi je ona puno skrnije. Pa ja. Pa tamo treba ući ona, jel? Šta je s njima? Vidiš tamo bolan džepa kuće. Pa ja, bo. Ja su Efendije ništa. Ovo je sad. Hajde sudjaj. Morat ćemo natrije. Evo, ovo je stvarno... Ajde, dobro, ajde se vidi. Ne znam, nema riječi, brate. A jebote, ovo je stvarno rijetko, svako razumiješ. Na vrijeme, bravo. Stvarno jesam. Ali tu ima i ovog vjetra neko. Ma je, pa istoka ima malo, Ne. Pa i krećemo se, vidiš, u odnosu dole malo. A ja. Isto smo pa ne ostiš da se krećemo, znaš. Koliko je ovo, Mate, 1200, jel ovdje? Sad, Ne, kad smo poletili. kad smo poletili gore 1400, Ovdje. 400. Nema njih još ide. Nema njih još. A ja, da oni vide Dule, ta jebu vas Dule. U guzicu. Ja vidiš, ima čovjek dole na livati. Gdje ga vidiš, Guro? Ovdje, ovom dole. Aha, on je dole. O, još? Pri slijetanju, šta, samo potrčat? Ma ja, potrčat. Iđi, sjedalci, znaš, probaj se vući. Ma ej, par korak. I malo put korak. Ma ja, pa dobro. Oj, vidi ovo dole, Guro. Aaaa, pa ne vidiš stice, Guro. Vidi ovo. Ah, buždje cis. Pa vidi ono tamo. Je ono džamija tamo vidi, nije ono daleko, vidi ga. Ja rekao džamija je u nara, rekao bro. Ne vidi koliko smo poletili u pići, u stvari vidiš samo koliko smo snimali, jel? A? Koliko
Znamo da mi kamera ispadne jebote. Ako je budalesa da... Nemoj da onaj gerilac ronda jebote kamera. Ajte jebo vas. Isto dijete da tuti buraz. Kaj je sudija jučer šta ovo mek treba u 50? Nema ovako da iziđe sa celovice. Što? Aha, znači da kameru... Evo, ugasim. Stavi u... Onda i ugasim, evo. Lako ti zastupa, ne? Nešto sam ti je... Već samo. Dobro. Ma gdje je najšire boli nas, kurat. Halal ti Bog, Sanel. A šta da sam gledao tu? Sam dešliko? Jesam. Dobar, ništa. Zajedno si ga. Ništa da dobro evo. Ništa, gdje se ovo? Aha, ja je komanda. Pazi kameru, bro. Evo. Eto ga. Sudija! Lopove jebote! Vidi, nema još. Nema šta sam. Nije glas. Da mi je ovdje puštio. Nemam pojma. Pa pritika nekako. Ne znam izvjera stvar. Ma nek rodiš sve to. Samo... Da dođem, čekaj. Ovo izvuče, jel? Jeli? Kaj je to gore? Malo je lupano. Lupano nije gore. Ovo je strašno. Nije vjetar, ima trnke. Nije baš trnke. Evo ga. Pošto je već vezana kamera. Ej, jed. Eno nemam riječi. Sjata ne znam snimalo ovo jebovu, ma. A stoji najstom, bre. Ma, kurac, kad su mi ispritiskali ovo.
Hajde, cure! Jel se zapetalo taj, ja nisam tu. Sad ćete u glavu. Jebu se otac. Te jebu otac onaj. Te jedva ga raspetljao. Ajde bavi ga židno, ej! Maja, kako smo... Duleta u glavu, Graha. Dobro ovdje svetlo. Super. Bravo, mali, bravo! E sad, da li smo bi ovo snimili, mi ne znamo. Dole idemo na neke runče, izađemo. A? Kako ti je bilo?